Putri. Ci, gini kalau terbanjir pun Pak Ratna Bangsan, sige ngisi Bu Kre Jayanti Pak Kre sampun nyampe. Ini kali Pak Iri berakhir Bu Kre Balong Rejo. Kita turban Pak Nila kirim salam kepada Ibu Edi Lamatan Gale jejak gibah. Pak Kelvin Delokong Win Pak Fendi yang semua Matur Bangun kaki Pak Ridwan Juragan Abahku Juragan Mari Wonten Songo Balong Rejo Songo Gomrak Mari sekali sepet malih Bapak Ridwan Mas Omek Siti Malaysia spesial Kotre Tre bojomu goleki ngono ngakune dikirim melon aku di Joko di anak tulisan sawangane ngono. Aku wis
apa bisa aku nyanding liramu ayo kadati papujanku tolongana rasa kangen atiku yang go esem manis sedang tunggu atuh deh Jangan iki bisa marimas ya kita deh aku tuh tak ngeremes nih